Evangelist Silas. Wo him Tiko Junction. Kumase. Na the evangelist yaba. Wano ene ye complainant. Defendants. Wo wura sa akode. Wo him Tiko Junction. Kumase. Court. Order in court. Piao. Evangelist. Amen. Ene de mo ho ayehu bibia mutumi ebi. Me wo Bible. Me wo Quran. Ena me wo bodua. De he na ape. The Bible. De bia mo ka Bible nso monye. Am say wa fama no. Bra. E me yu Bible no. Na pe ba bi fa wo bag no fi. Wo bag so konsese bi de oto wi no. Pa bi fa sen. Mutie sofu mame prema. Ohini ni adazo. Obieti o. Evangelist Silas. Me Evangelist Silas. Me Evangelist Silas. Me kura me Bible. Asema making. Asema making. No kretrodo. Kontomponim. Kontomponim. Onyame boame. Ebade boame. Order in court. Bema ewie. Mama ewie de boni bia nim. Na no fence Tiko Junction. Na me parents neti. Ana yeti apopo ani tuko Tiko Junction. Na me no mo na kwesti awo bantu mezi kesim. Na ya umu twezi mu. Na makwezi ya fi nkura bim. Ana me danyini. Ana na me ado mejai akọ Pilozayo so fokusiwa. Enti me wazem nya na de me pebi ya mawfo yama me. Sikase mu kura mo yama me. Me obi anso amanko school andu achi. Eko school de HS3 na me jai. Na me forso se me ku school. Na me bo madin se me ku school. Yeah. Me parents am one. I'm a man from Uncle School. I'm Mrs. Adia. Minim adukunti ama me parents kasa. Inti Mrs. Adia me farm watching. Senior school never bomb ni pa ye krana. Ebe ma atibia obeye. Na mama ni pa ye de ayi. Ama me de tumi ma ofo ni se esu adwuma. Obi wo krana mo busa akura se eba osu besu adwuma na adwuma pe na ope. Amambusame and now modem go to weather juma man must 2.5 years inti maninu na problem kakra wom and subra me kase this person said enkwana me hwehwe na jana de atmen ama fancy machine ya de grade no ama ni etu kamani ama 2 months 2 weeks na manin koy inti me hwa na me say side man am ama me say side ya me page me ofro and I'm catching parents and Monsieur Chuma. At no Monsieur Yatipam. And when I'm a bonfire by the eddy, at Sinusufema by the eddy, at Simi. Yamma on our country. The catching parents are, my parents say your money, so move for me. As some penny. Amma Misha, I saw that be giant in a mare, or move for me. As the now, as the Nitia. Abissime. Inti, and my moon said, na fama nko mesofo anima ama mesofo amama ba hadwen ama dia mepe no muntimi yama me ama me do nko mesofo anim ne kwa sofo we kura fi kura na minim oda se nkete no te ana se ba bi infa no te ama ba do nko ko darete me e kire me bia ne fi wo yakoye na yesofo wate etwana se na o do jemfa no no bi tinkumo ana no so fukuto bi shaye obusa ya kwaso ana ma me dutu mi se ya banie ye ne kwaso ro SD na so fu pitching ti waja so se go follow so fu wa ana ma waja asore no aye de wa follow so fu wa aho na kwaso ni ntecha nya ne se ya ba yo se wonsu adwuma oso be pitchi aho no so fu wa no aye so fukuto no eyitin wankasa ama so for we nkomodi wo person ne awo no din we no tutiri no ko urade mana so for kutu anu e fast e ka che ne wife say unfe da maye na obi abanati oyo inti ohun no na asina kuma toyin no ba yo ye ba ho no no busam se ekwanso am so da boni bi anim me parents ayo bi a me yom ye ezi for
na me no mo ne kwa so SD ya wo mutum na me parents mo mfiri me na o me ma me bam say adinta oba ebisa ma say wo mfiri no tinchina asora me ko no me genti no mfiri me edikan am say sa okay me yedin on sample fon command ya mintimi emmam say me bam obrekwa yes ada nchebu me yedin na ma no betu dwa say me see na me afre me meke na me asmi nya twuma hon me ni wi say okasa obra madwin embum fo say me simi nya twuma ma me yedin no say so for say sadia na me na afra oba no enyi nipa na afra no ni so ye wede duma na ani ntem woni nje na oba oti baabi na sita yusu no na me atom wache na afra na wadi no say na atom agunu so so person ye wede duma na unja no na ma dia o person tete akra no na atuma owo mu no uta free ma na so koye no mo bia mfata de na me asotwe ba no so ana hon de so for ni bere uchu manim na hon to de din ana me so for ma me so ebem no so sa dia sa sema so for kan dia no kura oni bia ni ana ma me bam no say me si mi shedma oni say uda bi in kasa no so for de betu mi say sa dia ya so no yengin tumi say so bi nya djuma yengin ho ntino on page ma binde samre bra o yere o yeba de djuma ama hon itin sofo ama mi yitin kan se sofo ati no buzam sa djuma bana ma yene me se mesua adepam am sa adepam dia ma wo fo dia obana asien ne dia obana kan no yema no ama obusam ma me se na wo se oba no obeye bede djuma wo se on so djuma onwa no to so bu so djuma ani te mo kan ko to djuma na de opese wo ye no onye on in career na se ne da chi ma da chi fanse na mi picture na etu pepe se me so for madu ya na bade timi de akan se djuma wo ye no uncha no hwe nwan na untimi de enye bede djuma nko ama asama okante to madum yiti ne ma mesre o hwa ba mpie ama ma me ga che so for say ifie kura na me mu omo mfani die no obo bia ma omo nya hwe ofie ama so for be tum twa say asema ma papa ka no ma me papa mo boa adintia die awfo beye ene akura ebeye nti ama me ma me papa o manim no etwa wo ema o mani wu kakra ema me so fo wa pa ka o manim se de o mu ye nanye se Kristo ye sa se o ba ja sore na o manu ye de Kristo pe na o fa nu ko todumom ma so ni ko ye che wo sa no bu se no so fo ko se we de me bem ono so de utu adwuma mu anye sa wo so se ho na wo ye adwuma ya kwai to aso na fa besi se no ye tia asem ni 19 ma ye din no ya wo to SDM na ye say no wa hu osom foforo pillar of Zion na ado hu akodoma nu nti wa wo fom pese hu bebia wa ha o ha ni nyina no ti wo pese hu die nti a wa wo fo ye wo sa eye ma me nda agno so wo fie say about 25 years 25 Bible ka asem bi na be ko pillar of Zion ada ifo asendua so e wo ane say mama o musa unse trust me kan o Ephesians chapter 4 verse 28 also call for chakon bo na for say yeduma nti mimi yon ga ya me Sofia me ye wededman ma mpe bibia anya e bia na ma sitan so be na o start jai o ma me ni SDA sumo akọ a pillar of Zion about 2018 ya and u jai e den ni jai ni bai the woman say na mission say ensenduma elati wade bo waduma na mete honkonkone say what can I say say
nakoa ayi crusade o bantuma uje wa dwuma no ana nkronkro be kasa kire wo na me yetuma na ne ba se so focus wa ye crusade o bantuma inti ko and about 3 times inti ama me ya madwina kakasa so for wa minim no mentenenka na me pe na me ko hu ebra ko SD no wo ma me dem ko SD no wo saa honhom no a wotumete asem na bi a wo ho a wote voices bi nhunade oh dabi na ye den all of a sudden a wo ye adwuma onkonkro be ka kire se so for kwasi wo ye crusade bantebente ko ma me minto no me da se fa se wa kasa dum na se na wazim na beye etimu tutu wo baifo na me ye benfo by say the to be now wo ba the program so wo be brosam say won kan wa wo be ambushi me wo be so kire me sese wo be so ma hwe be ba kire bi me be so hwe same de na me adom ebi ni wo etu ayo mo pia enti asema me kan ama fan say 2018 mi ta so no tina wa diem na de be ye ni tim oh ya na mi tim now the bay any team now the day now no yenda go no so bay ho no so ehia me ye pa now wa zie mu na bay ne so no now the day oh na me de ye masem o de ene bay ye sexy pa sexy wench pa order in court na just wonu ye bay fa we sexy now the remind one was on yeah na fa de bokro na mo guess miensa e wa so num yeah SDM ba ko na fa no basa enkoba sans mama na agro so bayi ni kura wo sa no a wo de ti azi esum num sa wo fa ma no a wo invoke bibi ma wo wo mo da I mean wo di bibi ma wo mo spiritually no because bayi spam se de enye easy sa oh me de en de in spiritual de na me fa hwe mo by physical de wo pe bibi a am da ma enye free pe biara wo kapre huhu no na me sa me cho se na me sa bokro no na be ye ni sa ma bokro no ya eni awso be ye ndi na wa ye fast papa wo pe ma na wo wi ade fm ba chai na me sa kakra na wo sa hwi me am re wo sen na so be ja rastafari me kan mi tirim the way wo sen no aye no na me sa branti wo be ja rastafari all day in court hey amen tina hwe o twin entampen so ni nyina so na wo de ti asole num oh na sata no awofo nya we se wo hye me so me wa mo ahunu yeah eti abere ben na wo ye wadwen se ye ntu ba yi ne ma me so for me former church SD ana ofreme nti mo na me kwa so for ni hu se wo baifo yeah crazy so for be a powerful o ba ku bia na o sunya Yesu e fine wa wunya me fa ne kransie yi o boa enti ono ana ka che me se memra am se memra sesen e ma me bufui moment wa am the days of na tam say so yes I did me ma hwe a enye papa ma no nti ohumi a wontwam no say wo na me adomo so na me afro say ye na djuma un peso be ye djuma be ye no no so se wafre enti ama enti ama me ganza me na mo ni wade be na from me fedam so eba ma metima ye wade djuma enti no no be o dragi asem no dodo ezi sofo ne tu be ye ni ma na sofo kwase awia nye sofo kwase wa ezi sofo nanka sabe obi ahonhom boni kura wa wo de seniema nanka yetu ama ade na wontena osa asoro num wa do nyan se unse fe no ada ezi efo ayo boni ana ni fa chere bi fe ni do ahudro ana nyom no wani nye hu na adwon akwe na me jon kutet my back we acapella na eja ache wurafi what I say this is 93.1 FM ka me so mu kakra ma me kakra obesi what a refita mami mo besi ni mana ka mami onena say to so iti ema onsa fe no egu ahodo ema de ade ne me kan se asafo mitremu a amwame
ama atuma wo so no ezifo na nkasere be kanahye bedum edi adom na wo so na me won say evangelist be ye ne di adom na abehye ho me dey say be kanyam yasem evangelism na ya zie ni na so be evangelism am mpere o ma won say ne kwabi wo ha o trust ma wo ka na onkogu fo so ka o mo mpe ibi ni say o kan say asamado wo ho a ezi fo nya asamado ntum om say asamado bi eni ho sa mi say wo kan ni e de form so e kan ho o mu ni sa asamado ho asamado ni ho tofe akwa ni o wi abeyi no nti say wenum enu nti sa na ma bi say ni nti na on pese wo betra sum no fine di enu na ma uko sofu kwesi awi asore nkonko direct wo say ko se wo maame no papa oni wo mnete yemfa ne se wonte wo yesom a yawo atum ni yesi baabi odwan gina ne bagina wo se wo de wo mpe enti wo bekọ baabi fofura edie ne si baabi a wakọ no kwan so wo de wo beto adwuma me da se maame mi kaka me nim se wow asorba no am ka program ancha so for nim problem kura ufom enti ka ba se wo maame no wo mo ye fracas se wo pese ye mfa nto adwuma mo se ye mfa nto ade na wo mo plus Zion penifo na mane se wo hawo ni o mo ka sei e ma papa kura ba mo se me se fansai me se mi su adwuma me papa na anka so wo me sasa akode ya wo se wo su adwuma mi su adwuma na evangelism no aya wo kono se ye to collection mama unse ya ye man collection ye man collection na no tumi mo abo anu fa hu nkoto adwuma mama unse anu de unse seska no anako eses dabi seska no se anu ye bede dwuma eni se for mama premine ohini adazwa obieti o ayo hu ye na ye se wo evangelism no na wo beye enu so a wo kono unya sika wo mu a ade na mo abo anu bia no fa ho nkoto adwumam me na ma wo me ba ne wo da so te me so untui enti me hyehyɛ ya na sesa wo di adwuma wo se ano no da bi ya onyankopon sa ko period of Zion no a wo ye no kotum ko kan rade asam ji mu correction a wo se ano de medinam de aisese me fidie na me maame no a so de mbekwa so de na me nko no woni me papa no chinchina twan on fa me koto adwumam wo yesa unyi se you are not being fair to your parents. Oh no. It is so no do to adwuma. Well, I want to say 25 years. Na mami musa he. Sa sole no. Ada na mokwa no majeje mutimi no maboje se. Eye brand ana. Me fa say David. Na ka say. Oh, ni nyanza me ko. Utie ohini adaswa. Ti se wo ha nyina ne se wo papa mu fa nkoto adwuma. Yeah. Na wo da so ti fie ho. Da so ti fie ho. Na me fancy na me ti aso down. Na omo be kan. Na wo ti hia so down. So focus wa so down. Ho na me da. Ho na wutu ko dai. Na ma e be kan. E be kan na. Wo sa ba fie. Edura na adwo abon pae ha o madwan na. Tietiem. O da bi me bon pae intentiam. Bon pae cause on say so the way zi for bo mon pae. Na I say ya won so akotu oja wo de ba no. Afa be dura na adwo na hiri baba. Na wo be ha yen. Utie ohini adaswa. Cartons. Oh, ana mu plus mun cartons. The cartons na me dia no enya mai. Konkronkro nya ma wosu. Obomo so ba ni me dia ni. On fa ne senkyere ne kasa foforo ne ma. Yeah. Hey Silas, boko de. Oh ma, wadwene mu ye clear. Wadwene mu clear. Madam. Utie ohini adaswa. Unye delusional. David. Uye okay. You okay pa ma. Yeah, out voices. Yeah, me two voices. Voices no out no papa na abone. Papa. Nye bone mu kwaso. We dey now differentiate. Say we voice papa we fun. On say Evade dey no the voice in da boko. And da form. And I say na ko ni mo su dey ndi ejaso. Ejaso. Hey, case na hu. I'll die in court. Hey, Silas. They so mama no papa fan go to adwumam. Yeah. Na evangelism je collection.
Oh, unse vandazo no an yesade esisi no an yesade bobo anu sa to machine fufu se na ya aduane de omo no omo ma obi ba chai na se ne nko mo nye obone omo ma obi edan so dem mebo a edan dem a unse edan dem omo ma bia medam akwa ye bebe kan se bebe mti minim person ti go just ya hand down ye 2 bedrooms no ma iba kwa ma me da ho muni anu mo yesen ye 3 ha na epani me na me pani e na akoka be maka ho be ma na ekechi na chesen ka ma me ko mani daso ne ho ba pani na fe wati nkensen a nyame dwuma enchinchine atwan ye arsenua na mesoa e da akọ hu Peter Kranso de hwiase na betimi de afrugogota oh ma wojije okustu kesi na ehu ai bije monya na mu frame Mr. Sakode ma ye na me de na afiada o mi semu Saswa koda adazwa rock yana pa identity ni to ma Ben spear na ye wi aye de aseso hey Silas ma former winch former wizard now you're sure saying in our me do I transfer the bedroom now I just want to try you oh ma me metra me sa me binim ayo can you crack aba tuja baba tuja pa uf u yetete asa no u take care of a year for granted ya when you be pa hello that's Akode madam nyankudo ya koye Abranti ebiti mi program so SOMPA TV so ye fra no was empakani Silas wase wo ba no na mo ye SDA4 ya wo na to sumnum ena kakra bi na wote won kronkron ne se won ko pillar of Zion na okwa asole ni nti asa ni hwemu no mo yina ma daddy mi pa cha onu krebi o pa cha onu krebi enu sa madam pa cha o minute producer bi ka kasa o de ite me da be ni me da vo kwa ntu de kame mpa cha o ka yinka o de meba SOMPA ho da be wada roma oh de bia mo ka te me mre bia enya me pa cha ejuada pa cha ma ejuada ebebo duba akona wa ha pa cha ma na Silas ne samla na yenhwe de besie mate daddy nyame nkan ho why yo ye da celebrate yenso ye da se pass waje ye fresh so SDA4 ye discipline fantastic people yemfa bibia antonchen enti ni papa na ba ye behunu de tuam bia de okeka kura na ja Rastafala na enko Salase ba pola bi nye yale ye friend ba pola no bi nye what's the 2018 ena ofre buy na wo SDA mu no na ahohomu wo mu a na wo de epem as say 25 years tie calculate a ofre no buy no na wo sen even say 20 yeah enti na wo asafo no mu so ansa na ofre buy ene wo fa amantem papa yeah me fa amantem pa ye no mabi kika ho ebi ni say bi se krono bo ne vi no edi enti na ma wo je wo hontem sa me am so from former church SDA no pastor na po amema sade ni etutu free wo yesi me so from kwa meka no me former church yesi wo girl ba sheda bi na wana di 2 minima ansa na obenya bayi no na say wa 20 unkai me mama enua pani mama enua no de ehuna mane e be here say si a fa aduane mu o de fa de aduane mu apapransa ana abenkwa mo emo ni steni akokọ na me me body bia wa ha o